Maphantami nakho okuphuthumayo kakhulu ngenzawethu engithi angidlulisele khona ngenzawethu bafowethu kusukela mhla ka-17 kwayo lenyanga August ngenzawethu imbumba ayisathathi maphanda bafowethu akekho umuntu ovumelekile ukuthi azongena embumbeni ngenxa bafowethu-ke yokuthi imbumba iyaqala ukusebenza so isikhathi sokuthi-ke ngibe busy noma kade nami abe busy nokuthi-ke amukele abantu embumbeni asizi kuba bikho ngenzawethu so ngicela-ke ngenzawethu ukuthi-ke nibekezele amaphanda amasha afuna ukuthi angene embumbeni for-ke uSeptember ngenzawethu azoqala-ke bafowethu ukuthi-ke avumeleke ukuthi azongena embumbeni mhla ka-1 September-ke to 11 so from 1 September-ke kuzobe kungena-ke bafowethu-ke amaphanda-ke azobe eqala ungena embumbeni kabusha futhi bese kuthi-ke from mhla ka-11 to i-17-ke bafowethu zika-September kuzobe kungena-ke amaphanda lawa-ke akade vele esembumbeni asuke esezo-rejoina kabusha so ngicela-ke ngazawuthi-ke nazi-ke bafowethu ukuthi-ke kusukela mhla ka-17 zakule nyanga alikho-ke bafowethu-ke iphanda-ke elivumeleke ukuthi-ke lizongena embumbeni ngoba imbumba izobe isi-in process sisebenza-ke bafowethu ngokujwayelekile izophilisa abantu ilokho nje bafowethu ngithi-ke bafowethu anginazise khona ngokukhulu ukushesha so kusukela from now kuya kuyi-17 ngenzawethu wonke umuntu engangena embumbeni wamulekelekile indlela ofuna ngayo i-VIP and VIP wamukelekile but-ke ngicela-ke bafowethu nikhiphe in mind-ke bafowethu ukuthi-ke kusukela mhla ka-17 kuya kwinyanga iyophela akekho umuntu ovumeleke ukuthi azongena embumbeni because from 1 September to 11 zika-September new panthers are required or are welcome ukuthi-ke azongena-ke bafowethu embumbeni then from mhla ka-11 to i-17 zika-September-ke amaphanda-ke lawa avumeleke ukuthi azo-rejoina-ke bafowethu embumbeni-ke for-ke inyanga-ke futhi bafowethu-ke ka-September-ke kuya le ku-October ilokho ngingenza ukuthi ngithi-ke angidlulisele khona ngomusa kaNkulunkulu ukuthi ngashwele inkosi ilimbusi ngenza kwethu hlezi sikwenza kwenzeka ngomusa kaNkulunkulu akukho esizokwenza kungenzeki ningakhohlwa phela Facebook-ke ukuthi umuntu Desmond Prince onama-followers-ke currently awu-103,000 so please make sure bafowethu ukuthi do follow-ke bafowethu umuntu-ke okuyena yena just to avoid abantu abaningi ukuthi abazenza-ke mina for the king of imbumba ngithi mina bafowethu shwele inkosi ilimbusi bafowethu konke sizokwenza kwenzeka ngamandla kaNkulunkulu bafowethu bathi ngithwele yebo ngithwele kodwa ngithwele ngoNkulunkulu bafowethu sizokwenza kwenzeka ngiyabonga shwele